sikhona nje impela sesiyasemlando omunye sikhombisa isigaba lohlelo lakho Mbule Ekhaya the hustlers so ke sihlangene nama-hustler ke namhlanje sithe asidlalele nje nawo sixoxe sabona dadewethu njani siyaphila mfowethu mhlawumbe phinde uyichaze ukuthi ngubani misiphinde ubukela laba Mbule Emakhaya igama nomcebo Sibonga Mabuza ngiyabingelela babukele emakhaya. Alright ke mhlawumbe awuchaze sikhona la njengamanje une-tuck shop mhlawumbe ke yini igama lesitolo mhlawumbe sikhona igama mhlawumbe lapho bengabe nje ngosayisitolo kulungile futhi sikhona phambili isitolo bengakasiqaphi abantu abaningi bayazi ngacebo fast food mhlawumbe mengibuza nje mhlawumbe okuyiphupho lakho kudala noma mhlawumbe iphupho lakho leli noma lale khona leli iphupho kodwa ngenxa yokuthi ke phela awuhlali ulinde ukuthi impilo isaqhubeka mhlawumbe akaricheki lelo lokufunayo so mhlawumbe usichaze ukuthi mhlawumbe le vision yakho noma mhlawumbe uthi angisathi ngikhuluma nje ngendlela kodwa ayikho into ewufisa ukuthi uyenze kwakukhona engangifisa ukuthi kwenze ngenxa yokuthi ke amathuba omsebenzi awekho maningi kakhulu ngase ngibona ukuthi nokuthi ngihlale ekhaya akube khona engikwenzayo ukungenisela imali. Alright ke mhlawumbe usunesikhathi singanani sikhona nje no 2 years manje. Sesuphushile impela suqala kwamkantshubo. Alright ke mhlawumbe athina ama-challenges ngoba khona la around mhlawumbe lokushini udayisa ke mhlawumbe nje udayisa nje ama-fast food awuchaze mhlawumbe yini nje udayisa mhlawumbe udayisa ngaphakathi ngaphakathi esitolo sinamagwinya sinama-fried sinamayababa sinokunye futhi okuheha iy'ngane njengama-chips amakhekhe lawa ey'ngane. Mhlawumbe nje awuchaze ke mhlawumbe abantu baseva befikile mhlawumbe noma ukhona ukuthi mhlawumbe umuntu angakufonela asho ukuthi mhlawumbe i-address yakhe lahle esikhona mhlawumbe around la nesitolo sakho mhlawumbe usamlutho umdilivela na. Okay umuntu siyakwenza kube ready njengamagwinya nje hlezi ready yes ama-fried siyawapheka abe half cooked uma ufika bese siyakwenzela-ke ngaleso sikhathi senza ama-fried la crisp. Abanye bayakwazi uku-order inamba ikhona uyakwazi uku-order futhi uzokuletha. Alright ama-price athini ama-price ezitolo zakho nje udayisa amakhombo ahamba kanje nginegwinya nama-fried esitsheni esincane ku-10 rand igwinya neyababa ku-10 rand kube yigwinya iyababa esitsheni bese siba nama-fried neyababa ku-30 rand lokho then-ke mase sidayisa ama-fried sisadayisa wodwa sino-small oku-15 rand bese siba no-large oku-30 rand bese-ke iyababa-ke u-15 rand. Mbule Ekhaya uzoleke bakithi sikhona ke la kwaNomcebo fast food la sikhona sihlezi naye ke uyena ke u-founder and CEO noma ke u-director waso isitolo lo sihlezi naye njengamanje ngoba ngishilo ukuthi ubukela igama lesho yakho ke iyona ke the hustlers iyona ke hustler le engihlezi naye enye ama-hustlers akhona around Richmond Farm esithe asidonze sihlezi naye phansi mhlawumbe athini ama-challenges awusichaze ama-challenges ebhizinisi lakho ke manje kuningi kodwa-ke inkinga nje yokuqala engayisho kakhulu endaweni esebenzela kuyona inkinga yamanzi bese kusebenzisa ngekhathi amanzi angekho. Okunye futhi abantu bayangqekezela kakhulu bayangena nje bathathe lokho abakuthathayo bese-ke ekugcineni kosuku ngiyayimala ngoba kulamele bese ngiqala phansi kanti bese ngishitha nanokokuthi-ke vele ibhizinisi nje linama-ups and downs nabantu-ke kunzima ukusebenza nomphakathi. Hayi kunzima omunye ufika ngendlela yakhe omunye ufika ngendlela yakhe kodwa nje khona lokho kunjalo siyaphusha. Mbule Ekhaya uzwile ke ama-challenge nawo kodwa-ke angazi abantu bakithi sizwe sakithi sisimnyama noma ama-Afrika yile lenza ngempela uma uhluleko awukwazi ukuthi umuntu angathi ezama esebenza efisa ukuya phambili wona bese uyahamba uyomlimazela leyo nto lakho mhlawumbe umdecelele phansi yini ungacabangi nawe yakho into ongayenza ukwazi ukuthi ukwazi ukuba nento okwazi ukuthi uphile ngayo so asingayenzi le misabantu asisekane ngiyazi ukuthi nizwile nomunye uthe kwabanye-ke sometimes bafika bazokhuluma ukuthi bakuseka abanye futhi mhlawumbe bazoqeda amandla